Nua Ghana for I wa kwantum a wo pese okofa eye obi ba se ye okunu anase eye oyere nipa na pese okofa ne ba se okunu anase oyere no mo share video no na mo ntie process abefam asa na watimi akwakofo obi aba se ye okunu anase eye oyere Adwenepahe okasi pere for why ko bibire kan ba fo okaburu mu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fo tom tibidie I like it. Yanom koso pause ni koso konkoso no no apre kokwa wonya atofo enuti na Adwenepahene aka fufu kentenasia ogbo adom pempunu mu fra twetwe wuro mo bi atere nsu eguru Ghana de smai Ghana TF4 ye muso mfa Adwenepahene aka fufu kense na anda ne ye kana no ye da wi bia se oba Adwenepahene TV so ba no support movement no se na anda the video bia ba mo nsabeka Adwenepahene TV se asema akolo ya ho a obetuaka asema akolo ya ho a obetiki appointment amana do bell bosom ansa na watimi akono Adwenepahene TV se de brokwa bra besua de e wa Adwenepahene TV so BeckyTv so no obenya ansem ekotwi kobrema e wo ho oba so no support movement no na wa subscribe to YouTube channel no se na dan the video bia ba won sabeka menu anu am wa Abrokyire obia aba Abrokyire so be bobra e good obi wo ha aba ha sei no pese okofo obi free Ghana e ba se ne ho kani no e bia me kese wo yo ba no aba ha obaye adwuma opese okofa ne kunu eba e bia wo ye bema e no aba obaye adwuma opese okofa ne yere eba menu enye krata bia na tim ko wale obi e free eye my Ghana mu e de ne ba ha sei obi wo ha aba nyame adon o tim ba be di aduru wawo wonya na 3 years visa ebia ne boy bi e ma ne pressure so fanye de ofa meme wale no menua sa visa 3 years no enya de a nipa no betim da ba Ghana aba be wale visa 1 year enya de nipa no betim da ba Ghana be wale visa 2 years enya de nipa no betim da ba Ghana aba be wale awale ne de jamafo enka se omo mpene so se mo bi enya de enwale obi omo nka se mo bi nwale obi o obe wale pepe but oda wale ne kwakotum se jamafo enye entum se wukunu nie na yenyina sa wale no so emfa manipa na krata na nipa ntifa ntena kroma se die eye sa 1 year visa 2 years visa 3 years visa no enya de mo accept ena obi o ye adwuma na wo ye no wonim so o ye adwuma kuta 3 years visa ndo so de ko Ghana ekokoko wale menua no so enye ye awale no ho de enya de be ye se bia wo ye adwuma na kuta 1 year visa 2 years visa na bia wo ba e wo Ghana oba na o Ghana no de eno de we allowed bia say e so tin ko fa oba no e de eba eno na emfa won ne krata mu odu emfa won ne krata mu ha eno ansa we ye adwuma we ye oba tan na se bia so we ye 4 hours say we se kura na we de attach enkura ne sika na eba no e bia wa wo dada wa ha we de kan wo ma ne sika na eba no ho na we de koto e kan se fikesie efo anim say oba we wo Ghana na apo de ne ba ombe busa no bebre enu tie so ba Adwenepahene TV so a no subscribe to YouTube channel no support so de bia bibi wo ho na won tie ase a wo ba ha obati bibi ase video bia so no ye de kokoto YouTube first and so na ba Facebook ti wa wo ta hwe YouTube bia no obehunu information bia eko Abrokyire mu nsem ko twi ko breman abrabo mu nsem de wo ba Adwenepahene TV so a wo sabeka the whole Germany utumi obi ani ho the whole Germany say e ba ne nkrata asem ani Abrokyire nsem a ye beka amo wotima ate ase wo frɛ ya be san kyerɛ wase amo wo hu sɛ yes Matias more than lawyer no Adwenepahene TV so na abenya timenua e bia pɛ sɛ okofa wo baba to bana pɛ sɛ okofa ne ba no jama fo bebusa wo sɛ de kyerɛ sɛ ye oba sɛ de DNA test DNA no omotaye de eye DNA test ne de sɛ de omotaye de eye te sɛ no utie ye de bɛka sɛ e bia menye ti o sɛ utie ye ya bɛka sɛ menye DNA test sɛ utie anye ye de ya ye sɛ kokoye bate unim sɛ ye oba ne de obetimi aye da kwakofa na ba so wonim se enya oba e na peso kokofa na e na fafa adoption lie wonche ni ye because say emla na e ba kuruma say no wodi list mistake na ohutwi a wanhwaokratic town e betima jeffron sem so wonim se kofa obi ba na akra na under age na wonim se wo peso kofa akra ne ba de a na se bi akra ne ba betena wo nchen a e na ye na adoption e bi am kese wo sister bi ba ana wo bla bi ba na peso kofa ne ba wo ye adwuma nko ade a wo ho kwan bia se e so ye adoption na akra ne beka won sa wa ha ena akra no oba na wo ba no jama fo eso prove bibia kire mo nti se bia pese obi a wo ba wo fie na pese ko fa oba ne ba entem bia bosom bia na bosom minu bia na nipa wo send this ka kokosi ne so no esa sa bi person ni na receipt ni na wo de wo keep e wo ho se wo kunu ena wo fie na sa wo ye adwuma na pese ko fa wo kunu ba agi se wanya indefinite Germany beka say ye unbefested anase German pass sa krata we mienu no eno ene timi ko wale obi ene free Ghana eba kurum ha
enu se ukuta normal visa untumi fa nko wale obi mfiri Ghana emfa makroma ade a obetumi da ya aboa obi enu an se bia nipa ne wo krom ha na wo normal visa no oni nipa no awo se wo normal visa no oni nipa no wo dia ene aban no be gina so e de bi ama nipa no but se wo no se ukuta normal visa na wo se wo nya adwuma wo pese wo de kokko wale ukunu e wo Ghana eba anase wo ye adwuma po pese wo de kokko wale be ma ne ba enya ade a wo be accept ama be ma ne visa awale ndo betumi na kwa kire wo so ya de ya wale o magya tum so okay saa de ayate but kwambe no fa so binya krata da ba krumu ase ena obi wote krumu ase waya wo so mpese bia oba no me no oba no e wale na me krata e che me no oba no wale menua krumu na wote na pese no oba no wale no se wonkuta indefinite anase passport a menua forget it so nipa no de na krata na ba be cover wo no so wonkuta indefinite anase passport a ontumi emfa nwale wo emo nyintumu ha obetumi akoba bia akwa wale but oba ha nya de omba accept nti wo pese e bia wo yire bi okrumu asei ana okrumu bi okrumu asei obetumi de na krata ebe Ghana ebe wale wo e de oba okrumu asei dia menua ese sa nipa krono pese de na krata be fa no one ese okuta eye jama passport anase okuta eye indefinite eye home fested ansa na nipa na tima ye de abefa wo na ne nyina mu na age se nipa no san ye adwuma se nipa no kuta ne jama pass mpu na se wonya adwuma oba so ba be walewa enya ade a visa no mo de be manaba because o meka se ene oba aban na ye de ba be hwe wo o meka se aban no e na wo ba be hwe wo because nipa na ngasa na aban na hwe no ontimi hwe no ho so enti si den so be walewa ye san e de visa man free Africa de oba kromu ase enti answer nipa no betimi aba ase na gise nipa no eye adwuma se nipa no ye adwuma de a walewa enche eno an se o mo de mlaba se se ne answer no betamba kromu ase so ye wale ni no ese wo ye de wo ye course omo ains e wo Ghana A1 no wo ye wo Ghana ntutimi ye no e bi ebusa wudin wo date of birth ukunu din ba bia ukunu tie ukunu street ene saa no wonutimi ka na ojama mu e kire omo a broni empese wo be ka na 100% onim se ne kasa na eden ti wudi ka asua ABCD no na utimi ka e bia wudin e wo jama mu ba bia wo free ebusa wo no maketekete wutimi ya no kakra bia no mo pe na wo de certificate no e attach na de koma kana say efficacy mfo a omo no e wo Ghana na ukuru ndi no bibia attach a ye do visa be ma ayede ama wo de aba etimi nuanom kroma say emla na de hase no enye sabi obi oba tete enkwa nanim obi wo aba de dada but on fefi funu ani ase na okwa kohu saman ya adwempan ne de ya to ebo ase adwa ntetea ntenim ne eko etimi nua say bia wo pese do krata aboa obi dia na be ma no wo Ghana na pese bia do krata aboa no ebia wo ye be ma o yire wo Ghana pese do krata aboa na dia ene asana me ka kire no say yire ho na ye adwuma eno ntina da bia adwempan TV ka kire mu say wo ba kromu ase ya enye kwadwefo wo ba kromu ase ya suma aban sika enye ode aban sika de ye de say omo aban sika na ye de say mo because wo ja aban sika wo chances e wo kromu ase bebre asisi wo ja aban sika chances bebre wo kromu ano asili eno bebre wo honom na on qualify eno bebre wo honom na omo mpene enye de emfa ema ba say wo nya aban sika bibi bia o hwa opeso ya o qualify so be de obeye what you say enti kroma say no oba da bi adwempan TV ka kire mo say aban sika no enya say obi ani bire o obi ani mere but e bia na kina bi o pese wo so ko fa wo ba bi ba e bia na kina bi pese wo ko fa okunu ba say sika na wo gie na wo boaboa no say sika na na be betua connection 7,000 8,000 10,000 mo obi to say sika na how many years na be boaboa say sika na no na da connection so ade kwa so nipa no ba wo ni krata o afei na nipa ne san be pre abenya krata e okrumu sei enti ade ntina nipa no be pre abenya krata okrumu ano na wonya adwuma na wonfa wankasa wo krata no enkofa nipa no ema wonya adwuma na wonfa wankasa wo krata enkofa nipa no ema ye woni pa bebere wo ho a omma e wo Ghana enkra na tinisu enkra na ebre enkra na tete instead of sika maame no ebe ye adwuma kakra e da supporto kana say enkreska eba okrumu ase no maame no nkonko ye adwuma na wa peska 7,000 8,000 abenska de man na wa bobo bia no eno no de kwa kofa ne ba no e de free Africa e na ba ha sei na o de akra ne ba beduru ase wi a afei e na obesata akra no process e okrumu a afei na obeya akra ne nkrata e okrumu ase eno e delay eno ma bebre one watwa ntro first of all o maame no watwa ntro e bia oba no e obe 5 years oba no 6 years oba no 7 years na wo gina broni anim e ka kire broni say minim kwan akwa na fa so ba ha
akwase broni nim se tro na wutwa nti tam na ese de visa no ma akra no yemfa visa no ma no ye ma na duro krata kita saa ji so mo angasa akoma to mo yem asom de visa no ma akra no adenta wo ma oba abebre akwanto bu okrompo na eso mutu kwan a oba no entimi nko because onkuta passport onkuta visa entimi nua se oba kroma sei na wonim se wakofa oba Africana ba ye adwuma se wo ye adwuma eno aso ko fikesie mu a wa kire wo se oba na abosom bia se niska kokoma no wa bre opesa akra no be kan sa ye de e wa ha na fa pipe se kire se ye oba akra no be set akra no passport ni bia kire wo mo ombeton forms amount sa forms no wa fele wo fele sa forms na no pa appointment ama oba na e wo jama embassy e wo Ghana e online wo pa appointment ma akra no wia na wa ma obi ni akra no ko ye ba ko ye akra no interview ebusa no ma me din sa ne wan ketengete na definitely omo say wo no akra no e oba ye de visa be de be ma akra no na akra no timi abeka wo sa e wa e simple menua adentina wo tete adentina wo hahai Adwenpahe TV odo bia ye ntan obia se wukunu o Ghana na oba ha wodi suja ache opese ko fa wukunu ede ne ba adentina wo nyere ho nya adwuma na ngofa be ma na won krata mu ema because ko wale be ma na won krata so de ba be ma no o 3 years eso no tena sa 3 years ni suban wo da ni suban boni adia utumi san ko fikasem ka kiro mo se krata no mo nyimfiri be ma ne nsem utumi sa ko fikasem ka kiro mo se krata no mo nji emfiri be ma ne nsem because be ma ne ba yin sa 3 years no tena wa wunu suban bi wo no ho a wo kan wontie wa wunu suban bi wo be ma no ho a wo kan no be bo wa wunu suban bi wo be ma no ho a wo kan oso onde wontie so ati ase nti sa 3 years no wo na wo ba na wo krata ko wale be ma ne ba ye no 3 years ni nyanko over ne de still na be ma no e wo krata so the same applies to me man na mokofa ma Africa na ba no so do ba ne ba na sa awo emmem na ye awale keke e na won krata so na wo de kofa ne ba ya 3 years ni no so bi oba ne ade bi na so hwe na se omu ade wonya ya utimi sa ko fikasim ka tro mo so mo san fa oba no ko Ghana wo na wo hwe no wo so wabre omu onfiu do kasi ya o se sei o ka tu o se 3 entimi nua yenya isa connection because we connection akofa nipa na ba omu a untumi nya hwe at the end ne beka so nkonkodi aduru okodi aduru so a wonu alusu enti no wasan pieska bia 10,000 6,000 7,000 na kwesa connection enti nipa bebrebu wa na afa ne tirime okrumu ase no because wo nipa no do krata no kokofa ne ba na bibisi se ekimu a na mo ntimi antena ya na enye ya se wa ye adwuma boaska no atiska say yem fan kofa nipa na ba na order suspect wa umunu yakum ntimi nua ahwe menua utie me munsua nioma wa Adwenpahe TV so na da bia no ye say den sempa bebre wo ba so a mo support movement no mo subscribe to YouTube channel no na mo share videos no na enko akiri na mu nua bi mo so nye de enya bi entie because obi wo ho a wa pressure na yere san na fa krata me wale me won fa krata me wale me menua 3 years visa nya dia wo de wale wa jama for ebeja tum 1 year visa enya de wale wa jama for ebeja tum ajiso kuta indefinite no with working permit or san ye adwuma or ye adwuma indefinite no eso san ye adwuma jama passport eso san ye adwuma ansa no timi da be wale wo e wo Ghana e de aba sa pepe ene bia wo ha sei na se wo pese e bia kofa obi efri Ghana e den eba oba ene wo Ghana pese kofa na de ne ba na ye oba atan e bia wa wo be 2 3 e wo ha na pese kofa oba na be ma wo Ghana e de ne ba eso ye ntem eni kwa so ma ne buru 18 years or buru 18 years dia ya na entamfa nti oye below 18 no na abo homoden na waye adwuma kakra wo ye adwuma kakra de to eye fikesefu animu a omo be ma akra na ye de abeka won sa eno akra ne free Ghana eba no wo de visa na eba munteni yo eno akra ne free Ghana eba no wo de normal visa ena eba nti visa na akra ne eba no obedu kromasi a ni school ni bibia na e automatic ba so ko ye connection wo de aban skenti no na meka no modwa no but meka ama waye dey wani aba ho so se de beboa wankasa aban skenti no obeboa sa aban skana no 6,000 7,000 na oda kwa koye connection na oda kofa aba na ba oba ne ba na wo se bekuta aduru krata anti bre na wo ba krum abebre ye no so fa na obe so fa ye no from beginning no oba ha bekuta aduru krata no oba no so be so fa bi oba ha na obekuta aduru krata obe fa aduru process so no wa ma oba no so eba be fa bi nti sa esa na utwato ho no opese oba no so ebe fa sa esa no so because oba na ben sky yode nti wo mpese oba ye dey oba ye adwuma tima ko fa oba right path no so ye dey edna ba
nti nkran bebree oba obetuma tena kuma be 5 years 6 years na aduru krata ene kita mi ko ne ba me twa ban ne ntro santron punishment no na abeto akora no so nti ye ba ha ye nyele oni nya adwuma kakra so odo ko fa oba ne ba na wa bre na hwe na wo so wo nya adwuma bi mu a na bi abeja ban sky eno no je opeso ye no wa ye de wa ye awie oba na bia wo papa wo fie e bia ma me wo fie wo hwe omo sika ne nyina no akora no so ho stress ne ye mo nti ye adwuma kakra na timi ko fa akora no firo mu wo da akora no ba e ka no so be de be ba fom wa nya adwuma sa we mathematics so se wa anya adwuma na wo jaban ska the same ska na be boa no e da ko connection so akora ne ba e haw ba se wo ya adwuma connection bi anim wo ya adwuma mpo na kuta 6 months contract kra na utim ko fa ba ne ba wo ya adwuma na se wo kuta 1 year visa utim ko fa ba ne ba menua enye se bi kuta indefinite ansana wotim ko fa ba e na ba krumu a nyese kuta jama passport ansana wotim ko fa ba e da ba krumu a kuta normal visa mpo a utumi apply ma ba no once a wo send this ka kofi e koma akora no nko ade say receipt ni nyina dey keep ye dey fa to se na be ya da ache na be boa wo nkotua sika ma connection ma bi enyi ni na ne connection ma fo no mani aso se ko sika bia no de to na aso a obedi at the end na akoye ntokwa e woni ne ntem nti AdwenepaheneTv se ye bakurumasi a ye nyire woni enya adwuma wo ba kasa ne hia try na ko kasa no school kakra utimi ko kasa no school kakra na wasate wo adwuma oye wo adwuma o krata mu bie to ho a bibia no akroma wuntimi nye timi nuanom afutu sema AdwenepaheneTv se owo edema mono no ti yanyere ye ho se na be ya ebeboa ye nyina e wo kromasi na kromasi na enkonkoye awerehosem ene watimi wakama ene sa ne mano nyame adoma mbesa ate enkampim ha Germany Stuttgart baswa no subscribe to YouTube channel no e wo YouTube se na dan the video bi aba won sabeka yedem besia yedem nyina mas peace out Adwempahene oka supre kamera for wa kwa bibire plan ba for oka buru mu odi putukuye buru buru ma mansan wo foto ntibidie. I like it.